Priđi bliže. Slikaj me. Bliže priđi. Slikaj me. Slikam te, bre. Reci mi, čemu je namenjena ta sekira? Sekira je namenjena za ljudi. Za sečenje drva. Da se ide u borbu. Da svaki čovjek mora da mišlja za čovjeka. U borbu protiv čega? Ne. Čovjek treba učiniti da mu seče drve, da mu se pripremi staroga i za lepši ljudi. Dobro. Recite mi, ko najbolje oštri sekire u selu Gornje Jajina? U Gornjenu nemaš nikoga takvog čovjeka. A u današnju dana ne možete spremiti takvog čovjeka. U današnju dana samo moja komušina. Kako je njegovo ime? Komušina? Da biti komušina moja. To je dobar čovjek, vrlo pametan. Nije rošen da ukrade nekoga. O kome mi pričamo? Mi pričamo o Slavka, Kovača. Dobro. Sekira, da li može da, pored toga što se sa njom seču drva, da posluži u neke druge svrhe? Može. U koje? Može. Mogu da ustavim drvo sečem da pomožem na živinju. To smo regulisali. U koje još svrhe? Još jedno. Da ti pomožem da trčim, da si zapao ko čovjek. Ja hoću. Dobro. Sekira konkretno gde još može da nađe svoju primjenu? A čovjek može da primjeni na čovjeka. U redu. Da li su učinkovitije sekire sa dužim držaljem ili sa kraćim? Sa kraćim. Zbog čega? Da napala čovjeka. Koga, na primjer, čovjeka? Zavisi koje visine. Recimo, napadnete čovjeka visine 2 metra sekirom čije držalje dugačko 30 cm. Dokle vi njemu dosežete? Ja ne mogu. Nikome nisam napao. Čovjek padne. Treba najmanje od 25 cm. Držalje. Udaljenosti od? Od držalje rukovac. U redu. Da li je za pravljenje držalja najbolje suvo ili cvetno drvo? Cvetno drvo. U kom godišnjem periodu? Koje doba? U koje doba godine? Koje dobi? Godine? Da. U prolet. Zbog čega? Da pčele. Da pčele i oprašenje cele i sve. Dobro, razumeli. I da oprašenje svi da imamo. Hvala vam na ovom intervjuu. Vidimo se za 2 minuta.